Hello guys, voin chu ka gym kalna kalo vlog ve zoi teng mi ti dan takin mo. Ti hian simple deun phai kok chu hi ka kenga ka du tok der mai ni kai chu. Kong puya kal no no mai ti hian kong puya kan han kala camera kan ken toy son vai ho hian min en thup maya aza hlak lek lek thin. Ma se khoi nge kan te ve tang ka tia zak lo thei ang ber turin ka om ve la mo ti hian kan gym hi kan omna tangin km khat vela hla nia fit tum tan fam chu ti in ke in ka kal trang thin ni tin tian ke in ka kal thin ni fit thoi tura in nga yang o guys sleng trepe o ti hian ka sleng to a kan gym chu hela hi nia a location hi ka soidon lowa ria kha chuan in ria ni mai mizo pon om ve nol kan gym a hian o tian kan lut phayamo kan lut che hi ti hian Pratap kan gym trainer hian milo bye lo me ani hi kan gym trainer le ka fans ru kolani hi o video hi siam le to ro te rang mai ti hian video siam le to ma ti char thin mo ka followers te ka mu ti ra ai nga to khop mai te te mo ka nga lo te rang nan hai fit mel to gen tin ti hian kan ti trang ve nei hi ka fit lo lu tu ka mo fit thi ka ngai ni kai chu Hey, voin chu six pack kan siam teng ka tia tihan ka tin no mai mo ha thlak thei ma se fit na tur ni phot chon tin kan te tang mai ni ti hian video hi ka du tok mai anga chan chu gym uluk ta ka han ti vel boy thlak thlat mai camera ken kol reng nga ya heti zong hi ni se voin chu six pack ka siam ani guys min lo follow thau ru guys ka lom lut to ka Hola guys, kita zong kan 7 kan zon top report mayan guys.